Sakhamya Angai Thimania, Khachijakhe se Manmani DGP Anurag Dhankar ni Mangkwthowi Tangsal Samja Zorawa social media ni Bishingtwi Khakhammani Yafarmung Rwnani Thangai Kotok Sorojak Manmani-Gosimung Rwkha Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Abo Kheno crime scene spot visit Khlaimani Yagulo Khachijakhe Manmani Kogno Goswi Naharka Tripura State Forensic Science Laboratory ni Director Dr. HK Pratihari Tangsal funga hakotori joto bororono kotor kama mango kikhlaiwi kalangai langma sasoka Tripura Police ni DGP Anurag Dhankar Police Headquarter ni Sagni Office nog ni toilet wishing ko manka DGP Anurag Dhankar ni Mangkwthowi logi ni tlangjaka bona Agartala GB shakham nogo fiaba thika khanai saka bona sagnai nei dok party mani koktuma Mankheno Police Headquarter thangai shogika Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Tripura Police ni DGP Anurag Dhankar thoimani party mono kitingai hakotor kanangai nugjaka afla fiaba DGP Anurag Dhankar thoimani kubai party mongno hoibai tonani Saitok Zakmani Sagni Officer Sakhamya Angaise Bono Shakham Nogo Talang Zakmani Khanai Khlai Zakmani Awaimong Fiaba Paithak Zorate Hoizak Tonglia Koboi Koktuma Damsa Zora Romoi Saitok Mani Yagulobo DGP no Mathangai Narakai Manlia Zibi Shakham Nog ni Saknai Nedok Abone Pagai Paithago Diporni 12:48 PM Tamani Zorawa Bono Thika Khanai Saklaika Agartala Zibi Shakham Nog ni Senior Physician Dr. Pradip Bomik Postmortem Paimani Yagulo DGP Anurag Dhankar ni Mangkwthowi Talangjaka Binitong Thainogo Fiaba Party Mono Tuiwe Mungsa Koksanani Nailia Haste Police ni Kusuk Ozama Rock Abo Haikene Tangsal Sarik Zorati Fano Bahaike Thika DGP Anurag Dhankar Abono Tuiwe Haste Police ni Bakhaktei Sajaglia Mungsa Koktuma Party Mono Yagulo DGP Anurag Dhankar ni Office Complex Bishingo Talangjaka Forensic Team Abo Haikene crime scene naina ni bagai thanga shogoika Tripura State Forensic Science Laboratory ni Director Dr. HK Pratihari Paithago Koktuma Thumnai Rone Sungmungni Firok Mangrani Thangai Tripura State Forensic Science Laboratory ni Director Dr. HK Pratihari DGP Anurag Dhankar ni Office Bathroom Bishingo Rituko Manmani Kogno Goshiwi Rwkha Tei DGP Anurag Dhankar no Khachijakhe Manmani Kogno Goshiwi Naharka Dr. HK Pratihari Scene of crime. আচ্ছা ওইখানে গেছিলাম Scene of crime কি ছিল? Scene of crime রে ছিল it was a case of hanging but lot of clues we have collected. Okay. Our forensic team also visited there. Okay. Whenever we visit the scene of crime we collect many physical clues to correlate whether it is a case of suicide, homicide or something. Is it suicide, sir? It is hopefully because after the medical legal examination is over and the postmortem is over, after the finding we'll give the conclusion. But what is the prima facie? Is it suicide? It is suspected, but you see there was a hanging picture, everything was there. But only we will confirm you after the postmortem examination report is received by us. Okay. At this moment we cannot tell. উনি কি হ্যাঙ্গিং করেছিলেন এরকম কিছু পেয়েছেন No, there was a feature of hanging, but we cannot 100% tell you because after observation of the scene, postmortem report, we will give it. মানে জিনিস ছিল যে হ্যাঙ্গিং করার যে কাগজ লিগাচার মার্ক থাকবে, প্রট্রুডেড টাং থাকবে, সেলিভেশন থাকবে। ওনার গলায় কি দাগ ছিল কি? গলায় কি দাগ ছিল? ওটা পোস্টমর্টমে থাকবে। আচ্ছা। ওইটা দেখবার মানে ওইখানে কি কোনো এরকম কাপড় পাওয়া গেছে ওনার অফিসের বা ইয়েতে দড়িতে? আচ্ছা কিছু ছিল কাপড়, বডিতে কিছু কাপড় ছিল, বাট এট দিস মোমেন্ট উই ক্যানট গিভ এনি কনক্লুসিভ। স্যার এটা কোথায় লাগানো হয়েছিল কাপড়টা? নিজে চেম্বারে না বাথরুমে? বাথরুম আছে না, ডিজি যেখানে বসে তার বাথরুম ভিতরে ছিল। ওকে। এটা সাসপেক্টেড টু বি বাট এটা কনফার্মেশন হবে আফটার দি পোস্টমর্টম রিপোর্ট। আপনারা কি হ্যাঙ্গিং অবস্থাতেই গিয়েছিলেন? না হ্যাঙ্গিং অবস্থা না, পরে গেছিলাম পোস্ট অ্যানালিসিস অফ দি ক্রাইম। ওকে। এটা তো বডিটা ন্যাচুরালি আমাদের কর্তব্য কি দি মোমেন্ট সামবডি ইজ ফাউন্ড হ্যাঙ্গিং টু সার্ভাইভ দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ডিউটি। বাথরুমের কোথায় কাপড়টা ঝুলানো ছিল স্যার? কাপড়টা ছিল যেখানে যে ভেন্টিলেট করেছিল, ব্যাঙ্গিং ম্যাটেরিয়াল থাকে তো ওটা পয়েন্ট থাকে, ওইখান থেকে তাকে কেটে দিয়েছে বিকজ টু সার্ভাইভ দি পারসন। তারপরে যদি পোস্টমর্টম হয় হ্যাঙ্গিং হয়, লিগাচার মার্ক থাকবে, প্রট্রুডেড টাং থাকবে, সেলিভেশন থাকবে, ইউরিনেশন হবে, এইগুলো পোস্টমর্টম রিপোর্টের ডিটেল পাবে। স্যার হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইটনেস জানেন? না এটা তো আমি জানি না, আমি তো লাস্টে গেছিলাম। ওকে। আমাদের টিম ছিল ওইখানে। থ্যাংক ইউ। বাট ইট ইজ ভেরি আনফরচুনেট
A DGP, head of the police force, is committing suicide. It is a bad message to the society also. Yang tei khaksa faising DGP Anurag Dhankar thoimani party monotebe social media ni bishingtei khakhamani yafarnani thangai DGP Anurag Dhankar no Khachijakhe Manmani kogno ko subin naharka Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Shaha hake tangshal horjoratei abo sarai angka police headquarter bishing ni sakbaitani office ni bathroom bishing kono Khachijakhe manka DGP Anurag Dhankar ni mangkwthowi Hasteni DGP Twi thangma bai Tripura Hasteni nangjak sumung asaijak kobangma no tamoni bagai thaika kobangma bororok no suicide declaiwi thikana hanai borone wansokmung kobangma bororok no bothar jakana dalbidal sungmung dalbidal bororone bokhaktei sung abono srai khlainani bagai ne tinini salsa sai tokmani norono kobai koktoma phunuknani bagai tamoni bagai thika bomtike thika tamuba angkha khanai tini salni simi saitok mani sini khorang ni team abono no tini haida hai tabuk sanja jarawa update rane bagai tini khorang ni angai ang suparna jamatia ani logiwo tongo cameraman salsang deborma songhai no hai nirone buskango ma phaifika tangi hinke updates nirogno runani bagai sathai klaiwo tini ni dipor jarawo haste DGP Anurag Dhankar boni chamber boni sanan thangke Police headquarter boni chamber eba boni chamber ni bathroom Khachijakhe Manmani boni mang abono teiwi ninangjak Hasteni lukorok aboni koktoma mankangke no joto naima thangrok bono talangai thangka Agartala jibisha khamnogo bono naina ni bagai gobang mano phaika Hasteni leaders rok aboni yagulo sak nainai rone bakhaktui sing sawi manka bono mathangai manli yakhanoi bono sokai mani bono tu bijak mani te gishani ya bolo no boni langma sawai thangka yakeba o Hasteno bo yakarai thangka sini buskango bo tonglia khanoi saknai golnai rok sawi Rwkha aboni bishingte belai no kha khamlaijak belai no wanalaijak Tripura Hasteni Dhankar sang lukuro nokhobui je boni nogni bororo belai no kaplaijak abono tebine Agartala jibisha khamnogo Tripura Hasteni leaders rokbo joto no thangbaika kha khamlaijaka bobtike asuk kahama tongmani atomsaka abo haiklaiwe thuiwi thangka khanai Tripura Hasteni lukorokba abono belai no wanalaijak abono tebine jibisha khamnogo joto no thangka sabo thangka hanai sanani thangka kaklai Tripura Hasteni State ni yakaba Tripura Hasteni asokphang BJP ni asokphang Abhishek Debroy bonobo thangmani noka bobo kha khamjakmani kok samani sangkoktmawo nugui ni manka abono karaibo State GS BJP ni Bipin Deborma bobo thangka aga CPIM ni ex CM Manik Sarkar bobo thangka CPIM ni Haste asokphang Jitendra Chaudhary bobo thangai bini kha khammani phonugui kha paithak ni naharka tangai amta haiklaiwi thika belai no wana lai jaga boni bagai no kobangma borok do kobangma kha khamjakma ni bishingti thangka abono karaibo tangai abo ta haiklaiwi thika tomani bagai abo ta angnani nangkha belai no wana lai jak abo ta haiklaiwi no postmortem ni yagulo eba postmortem no naisinglai tongo Tripura Hasteni lokorok tamoni bagai abo ta hai angka hanefia abono confirmation Rwkha Hasteni Mantri Okra CM Professor Dr. Manik Shaha bosaka bon Facebook page saka asuk salbai salsa ni nangui tongmani tamoni bagai theka tamoni bagai theina ni nangkha yakaba buthar jakma de angkha yakaba saksak de theina ni nangkha asung mungno toiwei lukorok once lukorok ni bkhawo asung mung asaibai tongmani tamu ba angkha nei fia aborono srai khlaiwei State CM Dr. Manik Shaha sawai khanarka CM sir sawai khanarka boni samani bishingte jeng sawi manka police headquarter boni chamber ni bathroom bishingo Khachijakhe lagi bini mangkuthowi manka khane Hasteni Mantri Okra bosaka gabo srai ungui thangka bo sak thoimani singhnai abono tabok srai tini salni simi sai tokmani je tamoni bagai thika tamo ungui ba thinani nangkha abono toiwe gatini sanja jorabo CM sir saka bini chamber ni bathroom bisingo si
Khachijakhe Mangkwthowi mankha khanai mano khanai engka ke bo sak si thoika Khachijakhe bini Mangkwthowi mankha saksa thainani nangkha engka ke abono teiwi bo siam sar samane ya golo bo abono teiwi forensic report ni eba forensic ni je site ok mani boni bisingti bisang sawi mankha Tripura State Forensic Science Laboratory ni director HK Protihari bobu sawi khana rakha je oro jagawo site ok mani yakaba police headquarter bisingo je boni chamber no khoboi je Mangkwthowi Manmani bathroom rogo na site naiwi naituk mani bisingo evidence mankha kisasa abono karibo ri rok mankha khanai Khachijakhe bare ri rok mankha khanai boni bisingti bisang sawi eba samani khanaka aboni bagai srai angka je bo sak no tuika kotok sorowoi tuika khanai abono teiwi na CM Dr. Manik Sahabobu srai sawi rakha je boni chamber ni bathroom bisingo Khachijakhe Mangkwthowi mankha khanai abono dine ne belai ne koktuma kotor satai kalaibo je naimo thangrok Tripura Hasteni no naikoloi tongo boroni sakthari samang tangmani songna naikol mani bisingti si Tripura Hasteni tongo song lukurokbo lenglawi haino tongbai manofia abo ta hai khlaiboi state ni DGP Anurag Dhankar asomsa thibi thangma bai belai no wana laijak belai no kha khamlaijak Hasteni lukurok abon bagene tinini update norokna abono je tinini salsani je saitokmung norokna bomte khlaibai update gubui update roi mannai je forensic report ni bisingtei tamo manai paithak ni je tamo ni bagai theinani nangkha yakaba tamo ongoi theka abono srai rana ni bagai ni sin khorang ni tem site ok mani fia ozra phaibi sok phaiga tabuk same side ni bakhati je sajak mani boni chamber police headquarter boni chamber ni bathroom bisingo Khachijakhe bini Mangkwthowi mankha hanai jenoro nugui ni mankha na ungkologo police headquarter or jaga ni bini chamber bo oroni bathroom bisingo no bo thuika Khachijakhe laiwe bini Mangkwthowi manjakha bini bathroom bisingo engke tabo obono teiwi bo kabangma borok tamoni bagai saksa theinani nangkhana tamoni bagai bomti pressure rok tongkhana abo haibo songmon tongo tia srai kok engke abo hai bo saksak no thuika bini chamber ni bathroom bisingo thuika aboni bagai site ok laimani salbai salsa so aboni bagai je updates rono second by second updates rona ne bagai jeng site ok nai chini khorang ni team ngi site ok nai dini bagai asuno tongsitong final sal rok ne updates rok norona rona ne bagai site ok nai balaina hambai hake tabo kaidini bisingo jefa kaisa party mongkoboi DGP Anurag Dhankar kebo bai bothar jaka eba saksak no kotok sorowoi thika fiaba saksak no thoinani khanke sakbai thani quarter nogo no phibe khamo kotok soronani bagai tamoni office time naisinga uniform somoi office thangnani nangkhana abono teibai somong asainani banta tabo fiaba kubui koktama tamo saimanani bagai postmortem report fayasak naisinani nangnai Hasteni lukuro Raja Khora agulini simi salsang tei supernani kokthum Chini Khorang